U današnje doba jako su popularne male verzije velikih luksuznih limuzina. Savršen primjer tome je Mercedes A-klasa limuzina. Sa svoja 4,55 metra duljine i 1,80 m širine, pored svojih konkurenata u Mercedesovom line-upu, što su C-klasa, CLA, E-klasa, S-klasa i tako dalje, sa svojim dimenzijama i tim što je jako nizak, ima jako dobro ležanje na cesti, jako dobru voznost i zato je jako popularan. Konkretno ovaj ovdje auto je 180D u AMG Line paketu. Tih 180D znači da je to prednji pogon dizelaž, 1.5 motor sa 115 konja. Uz AMG Line, sa svim ovim crnim detaljima kao što su retrovizori, lajsne oko vrata i crni detalji oko felgi, vidimo da se radi o Night paketu. AMG Line prednji i stražni dio čini agresivnijima, daje ove 18 sola alu felge i sa sportskim ovisom spušta centar težišta i smanjuje ljuljanje, ali je zbog toga vožnja malo neugodnija. Night paket izvana kromirane dijelove lakira u crno. Uz nadoplatu se još može dodati panorama i zamijeniti felge za one sa 19 sola. Iako je ovo po veličini pod navodnicima samo A-klasa, zbog svojih dimenzija imamo jako puno mjesta na stražnjoj klupi i iznenađujuće velik gepek od 395 litara. Na papiru to ne zvuči baš toliko puno, ali kada se malo zagledamo, ima stvarno jako puno prostora. Još par zanimljivosti ovog auta su na stražnjem dijelu ova dva srebrna kromirana auspuha koji u Night opciji lijepo dolaze do izražaja, prednja i stražnja LED svjetla i koeficijent otpora zraka mu je 0,22, što god da to značilo, ali uz CLA je ovaj auto jedan od najaerodinamičnijih serijskih auti na svijetu, što je jako ekonomično. Koliko god imao mjesta za redovna putovanja za 3 do 4 osobe, bolje je baciti oko na C-klasu koja je ipak puno prostranija. Kao što je izvana AMG Line, tako je iznutra AMG Line. Po tome, pogotovo zašto je ovo mladenački, malo sportski auto, daje mu taj nekakav sportski štih. To možemo vidjeti kada se upale svjetla. Tako, to možemo vidjeti po malo sportskim sjedalima koža Alcantara sa crvenim stitchingom, sportskim AMG volanom koji isto ima crveni stitching, ovaj lijepi brušeni aluminij koji ide kroz cijeli kokpit i ovaj auto još ima ovaj široki displej, nikakve analogije, a kada damo kontakt i smanjimo radio, ima ovo prekrasno ambijentalno osvjetljenje kojemu možemo i mijenjati boju, ali ova ljubičasta mi je, moram reći, favorit. Još ovako od opreme unutra, uz ove klasične stvari koje su u današnje vrijeme standardne u svakom autu, imamo dvozonsku automatsku klimu, kao što sam rekao, veliki displej koji ima ove klasične funkcije povezivanja s mobitelom, navigacija, ambijentalno osvjetljenje i tako nekakve stvari. Imamo Connect aplikaciju za mobitel, tako da se svim vitalnim funkcijama auta, servisima, sigurnosno praćenje po GPS-u može i otključavanje, zaključavanje, takve stvari može spojiti preko mobitela, keyless go, znači bez ključa, 7 stupnjeva automatski mjenjač, kojem je polugica ovdje, a ne ovdje, i polugice na volanu za mijenjanje brzina. Što se tiče nekakvih pretinaca, uz pretince lijevo i desno kod vozača i suvozača imamo središnju konzolu koja je dosta velika, koja se otvara ovako lijepo kao knjiga, moram reći jako lijep detalj, i ogroman pretinac naprijed sa 2 cup holdera i velikim mjestom za spremiti mobitel tako da nam ne smeta, jer ne smijemo koristiti mobitel u vožnji. Moram reći da za auto ove veličine na stražnjoj klupi ima iznenađujuće puno mjesta i stvarno to sad ne pretjerujem, nego evo sjedim iza svojeg
prijatelja koji voli sic jako prema iza nagnut. I imam stvarno jako puno mjesta. Imam mjesta za koljena, mjesta za glavu. Možda ne izgleda ko da mi je najudobnije, ali stvarno je. Evo, za auto ove veličine moram reći da je test zadnje klupe svakako prošao. Zaključno, ovaj auto ima puno stila i limuzinska verzija mu daje dodatnu eleganciju. Udoban je, odiše luksuzom i jako se lijepo vozi čak i u slabijim izvedbama, tako da jače mogu ići samo na bolje. Za one kojima to nije dovoljno, postoje i dva prava AMG-a, no za njih se u džep treba zagrabiti još malo dublje.